Abeebembezi nibagira ngu district ya Kyegegwa birebenekera kuterwa emiyaga y'amaani era okusigara cyokereza emisiri hamwe n'amaju g'abatuura ngu kandi ekireesirwa abantu okucyokereza ebibira hamwe n'ebisharara. Kyegegwa district tukizire kuterwa umuyaga hamwe n'orubaare nekira kutera entookye etera ebihimba by'abantu ebihingwa nk'ebicoori n'ebihimba etera omwani nabwo nk'ebire bihuhire umuyaga gw'amaani guri kutera igombora yakyatega so nahabwo ekyo nka district turigire tukagira ngu tuteho campaign yuko byare emiti habintu bya environment bogano ranka hakuta mu council ebibira abantu babimazire abantu bali kutahirira ebisaru tuli mu campaign y'okugaruzaho obuhangwa bwensi. Bamwe hari bakuru b'amashomero n'abeebembezi b'amadini okurwa omugombora ya Ruyonza tubashangira hana Serebed ekitongole kya National Forestry Authority omugombora ya Kabweza aho babiri bagire kwakira emiti y'okubyara bahirwe kansara wabakwatanise n'ekitongole kya National Forestry Authority abatugizirengwe birebe emiyaga ebire kari ekiturukwendera emiti ege netuyamba amaju classes obutagenda butatwarwa umuyaga emiti egyo egaruka etuyamba tuhereze ebibunda abandi ashahinda kubanda bazana bashitama mu babage shamushanje bane bagiye cyamushana bashitama mu shanga barije emiti ntugenda. Ignatius Katusime omukuru w'entebe yakashatahabwa hapo yo town council nagira ngu Kyegegwa n'ensi y'amabare ngo kandi amabare gatandikire kuza higuru ahabwa itaka lyabere gashwekero kutwarwa emitunga kandi engeri ensi y'amabare ago nabwo kwasirwe itaka emiti bwe kubetaroho ekyo kumanyisa eitaka ni lyangu hakwiruka mu speed itaine kikwata dena wataine kikwata eibare bukugadisukire harimo amabare agana gatali kugamba myandara agana amabare gayimukire bwimuka eitaka rugenda rikarugaho anytime obubiro butali bwahana eibare lyenyini likurukumba nintererana nayitwe omumaka gaitu tusobole kubyala emiti eno government ko kwetukolire yatuletera emiti eno habikaro bya makanisa reka tutware no mumaka gaitu naho tusobole kubyara okwana yinkorakorana obwa hati buri cyombeko cya government cy'urukombeko mu Kyegegwa nibatekwa kubyara emiti tara hansi yiga no kutangira imiyaga gasha kwa Philip Murangira.